filime ihumura sibyo noneho reka nze nyiguye bayise The Big Hit iyi filime isohotse muri uyu mwaka iki cyumweru undi uzakubwira ibindi sibyo azagenda nawe yisobanure noneho kugira ngo amvuguruze nkawe ubundi koko iyake bimeze bite nge filime irengeje icyumweru ntago nayikora The Big Hit na DAD dutangiye ari kuwa 4 yarakeye bwaho bimeze bite kwa gatandatu usanga muri hakuno no muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira ba boss no babyikorera bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera umukozi yari abahumura ntago babona yo muhaye tugaruke hakuno Chantal, what the hell are you doing here? Shirano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I said goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzanye umukobwa rora sizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nagukamukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze azana mu gitondo afata icupa ryaji yo kwa Nyirangarama agashya nge niko bakita nago mbanzi ibintu by'amaji rero mbanzi by'amafanta sasa dore umugore dore sheri wa Meringa arafungura reka zasanga ari mu murambo yazana agakobwa gashira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hari yo sebukwe na nyirabukwe uyeri gufungura n'igifuka rebe reka zasanga ari mu murambo w'umuntu buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye yako navuye guhiga. Ai Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian, nagari kinyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka, kucya guyinyama zinuka. Avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzani. Kano gafungura hano. Ni kakagoryi kakanda, kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye. Imifuka isigaho. Sasa yuko namwe ndetse bona kakagoryi kacitse, kandi mu nzu harimo umugore we, sebukwe na nyirabukwe. Avuye ukiwe, chawo utazanda muri umugore yaje. Chawo bahitamuza ati mugabo ukora iki babeshe ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye bose Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy yashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azano Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndavyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka rekaza kubitana na nyiri rugo sohoka yaramubona tanda muri zutica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryo utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunacho hari ikintu numvishe bigenze bite Chika wakagoryo agashyira modoka gakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello. Hello. June. Understandable, you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndwongera kukwibwira ngo amagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutiya iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Who are you talking to? Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke ngari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemerewe kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza surprises. What surprise? Tell me. Well, I was... Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Hey, can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we uri umuturage umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka iri mukobwa bashimuse
dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse, reka bagera ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe, babwira ati nashimuswe. Nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda Yohana, reka ndebe icyo nkora. Yazanye za nyama hano, kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure, apfuye. Muragarutse? Daddy had to make a pit stop. Papa wanjye arashaka kujya kwirira, nanjye nari nibagiwe agakapu. Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. We nta kintu ushaka gukora, njye meze neza. Aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka. I'm fine. Ntabwo ushaka mu modoka yameze neza. I'm sure. Meze uri shuwa ndi shuwa. I forgot. I Ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka. Korera uringiti. Kumbe ari umukobwa. You better get it out. Saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse, uyu mukecuru ushafite imico mibi. It's his thing. Come on. Ibyo ni ibiki, byo ni ibintu bye mubireke muze tugende ono mukecuru. Okay. Kumbe dore amaguru. Where? Tugaruke hano sasa, bwarakeye. Sasa uyu nguyu afite ikibazo. This? Sasa uyu ni DJ Kiki. DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongerwa. Sasa saa 4 zirageze kandi saa 4 zo bari bahaye wa musaza nishiba mubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga. Sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga. Kuri telefone. Shit, just where the fuck are you? Mana ariko ubundi umukinga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki. Kikanombe. Uyu rero afite ubwoba. Afite ubwoba. Tubwa boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya ni wenkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be. Cool. Ntuhamagare. Ntuhamagare DJ Kiki, ntuhamagare. Dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi umugezi wa nabi. Umwana yibyariye muri Batisi musha. Uzi ukuntu bituvuna kubyara muri Batisi mu bundi pari. Trace Buster. Baza yo Trace Buster. Buster. Ibasting izindi Buster zose bivuze no rongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari. Mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari. Playboy. Yo musaza. Meze bite? Yo. Reba ukuntu agenda ariko. Pick the chick up and keep her here at my crib. Urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye. Sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa yanshutiye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego. Ubona ni nyuma y'isaha. Ni mugenzi we ni mushuti we. Ewana. Ako. Iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike. Iri baba kumbona ritari kujya neza ewana. Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego. Look, I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku muntu wari kunsezeranya gutari busakuze. Yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi. Niwe miseki igoroye mujya mwumva. Simvugana no gundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Sorry. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire. Ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino. Kakagoryi yashimuse. Ni Mark Wahlberg. Mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi. Hari n'indi y'ubushize yakinnye. Hari n'indi murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka Satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Ntabwo usa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flush. Ntabwo flashinga sara flashinga amanuramo amazi. Technically, you could call me a hitman. Usanzwe ntabwo ndi umushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi. Oh, of course, I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu abavuga bagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntabwo nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? Uko umwicanyi. That pay well? Oh, of course, I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Thank you. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntabwo nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for None you. urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi.
Other house. mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki nkamubwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe ngo nyine akazi kose ni akazi That was kind of your girlfriend. ushize namubwira ati wese ibyo bintu uvuga ni ibiki ngo kunyorosha nyine no gucabiranya byose nyine ubusobanuro bwa ntabwo wabusobanutse yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara arahamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari ngiye guhamagara ko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi yari kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki ntago agihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurekura akasubirayo boss akarekeraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicenyejure barundi ukurinze wishe imbere yawe ewa angwe nore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona Allo nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye n'agahantu bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri kumbera buri masegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco Blyde. aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza nakupa kigurgiye kupa bari kumutinza kugira Blyde. abantu vuze ntago mumvishe My trailers nyine urabona uzamutse ukarenga santere God damn it. amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutracinga bamukure amenyere nyine kigoryi cyakubye rwa DJ Kiki rwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze n'aho atuye Marco Blyde Trail. Marco Blyde Trail nahamenye bamukuruye rwa DJ Kiki byiza mwana muzana inote nge ndinaniga reka bayazane tuyakenyerereho uyu bwoba buramwica mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashumura ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kurara rwa DJ Kiki. It's your life. You have to take some responsibility. ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine I do, it's never really good enough. inshingano maze ifite ariko ntibicamo It's starting to make me miserable. ngiye bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo abakobwa impamvu borohira icyo bamusabye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mu kanya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Ngiye kintu mba nifuza no kugira ngo abakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea they're not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze abantu banyanze birambabaza. Niyo bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi film umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakunino dorori hakunino uri kureba yewana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de warene ghetto boy bayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we bene urugi shimusa umwana w'ingagari maze sose barapano mugero DJ Kiki shimusa umwana
umubyeyi muri batisima arahumura uyu yaje ahita amukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga umukobwa ariye mwashimusa umukobwa ariye cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngo ingumi ndakubaza jyana hirya bosi wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisima sasa umukobwa mwashimusa ariye kimwigeze hiryo batumva Now, if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. What the fuck, Marvin? Ninde wagutumye Fuga Marvin? Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo amaze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye itekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin? Yesu Kristo we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley is mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Mbega si. The humanity. Mbega ubumuntu. The betrayal. Mbega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Oh well. Mbega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma yica DJ Kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura kuko bimenyekanye uyu musore DJ Kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugireka wimigiritso ni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane Kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba pega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ Kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinayinzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumagara avuga ati Marvin koko nayinzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. For things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje hako no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera wana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankuyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza. Kikuramo hako nino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igera umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babariri. Usare n'umwana mwiza shafite discipline. Undi discipline mu kazi kose. Iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza. Kugira hano yasanze nkuko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yunguye rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire. Afite discipline shawo. Mbega ngakora nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho. Discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu. Burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye. Be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko. Bana bavuye gusenga. You don't, Ma. You feel better, Bunzabun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanjye rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira ari uko amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira.
umusore icyo yakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nk'aho yabitumye muri Jumia Food. Ndabavuze batarampa amafaranga. Ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nk'aho ari we wabitetse. Ndakosheje ariko nzayabaka. It's cooking. Cyaba yagumane nta kibazo. Ese ko nyafite. Make ariko ntago nagusaba. Crunch. Mwana. Oh, Crunch, what's up? Hold on one second. Meze bite mwana? Can you guys excuse me for 1 second? Mwambare gatonya ngamanza ngitaba telefone. Afite discipline ajya kwitaba kamanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo cy'ibiki bijya mbere. Sora bicanyi bamuzi. Hano niho. I'm getting the fuck out of the country. Mani ngiye mu nzi igihugu. Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane, ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn Mani ngiye nakoze baba mani urabona nashyizeho akantu ninjye jari kujya wumva cya jarike kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris' goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, but Marv. Ura musore genda uyitumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye ibyabo. Amira hino amakuru ingufu. Muze wibereye mu nzoga. Dore igikabyo. Mani boss arashaka kwica abantu bose babigize muri ari kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyere bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba wamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo ace agasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze. Ashobora no gushora miliyoni 3 yo wamusabye imwe kugira ngo umuhe umwana we. So nese sakunino. Kimara kumenya akayeka ariko boss ashobora kubicirana. Namanya kwangiza sakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo iwe arabumvisha. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. For the betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. But he sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvy. Bite Marvy. Wanna go talk about this outside? Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin. Marvin icara. Propose a toast. Hari icyo nshaka kuvuga. Muze yasinze. Oh, Morden. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza. Sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery. Mbega ahora agenda bakamuhindura isura. Umusaza uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo. Ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 yise bahora mukora plastic surgery isura bayihindura. Abona umuntu ubushaje ariko nagenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara gasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery a 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. Ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 n'ingagi y'imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishyira ubusa kuko n'ubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 Mwangu iki icara nkubwire umukobwa arumirwa. And have found me to be a ravishing creature. Data murona ari ikiremwa cyiza. I think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo? A ravishing creature. Sini ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yeah. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Koga wanjye wenyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye ngomba amagambo
musaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka kumba abasore bamaze gukuraho imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a umusore mwiza w'ibogari way, but obviously not good enough for some. uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri nta muntu wanyweye inzoga ubeshyi niyo mpamvu buriya Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. umusore wanjye byaba byiza udashyingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi bano musefaye tugende wasinze Tolerance and brotherhood. amuza urayifite good enough. Different races. Nuko sha. And creeds. Yeah. Shira misasu hasi munsi y'imeza. Uzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha tangira kurura ameza. Uzebere kumutwara. Turore. Kora mu mbarutso. Kora mu mbarutso. Kora mu mbarutso. Turore. Bari kubana n'abandi bose. Turore. Uyiba mugaruraho. Kinga yo musaza. Fire. Sasu mu nyubako na mikino bimeze biti katururi saba ko pra kurino rugone biti ariko ya mikino hano umuntu arapfa sasu nabicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kose kabara akazi katururi muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye mwana ese ko turi inshuti kandi waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none yahindutse. Kanya arendi yaparitse hano. Katururi. Mama bandi bicanyi baracaza ni benshi bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nangiye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Showman. Mumbare n'uburyo bubi bwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Rusore ngewe wagiraho ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwana ya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rocky wamba wari ukagira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza araya. Parika kurino katurori bicaye byo mukurikire sore imodoka arayizinga tukurikire katurori muri teresha musasu mapine yayangije bano binjira mu kiri nzima barakurikira kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa nko turi gusubiraho twatangira ubundi wanyujije sasa umusore amutwaye ntagazi ino karitsiye. Found the money. Don't worry, old friend. He's not. The only insurance in town. Nugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira umukobwa niya silence yonyine afite yatuma tutamwica. Bakwaye bag. Zinga imbehe. Bemeze bite. Subira inyuma. Kora imbunda. Arongera yisubiza ku muhanda cyuma aracyumva nagari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka yamuparapira akubitana nayo akarashika ya mwanzi yagonze yakarashika ya mwanzi agasanduku k'amafaranga yakarashika yarera mwibye na yakasete yo muri Sunlight kwa Junior yarera mwibye akarashika yarera yimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho kura amafaranga akakwibana kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rocky ya mukobwa yarera mwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga. That was intense.
none byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe nzanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo bavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime sharababara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa ari June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You're gonna keep this, right? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakurana kasete kweri ati wagakozwe n'isoni iryo jambo yamubwiye Melvin, I'm sorry. Marvin babarira Can we just talk about that? reka tubiganireho Melvin, I love you. Marvin usikabone ngukunda kapfuta mbyiniye wagisambo ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni iryo jambo yamubwiye kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayikorera If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you to. iyo uza kubagumya umuhanda nk'uko nari nabikubwiye ubu twagezeho tugere kwahora kugenda uzengura ingumi paye wakigoryiwe nagahasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano akarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye. Uko uriya wa mbere baje niko n'uyo aje baza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeho. Menya uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri buze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho? Yakurikiwe, yamukurikiye, yanarakaye. N'umwicanyi mugenzi we bose nabicanye. Yaje kuri Sunlight Studio. Big top video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. I'm trying to kill her. Ngende umwicanyi ndi contract killer wa ndi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe gakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Ngiye ikintu cyo ni ukwica. But if you stay, the only thing I'm good at. Icyo kintu cyonyine ashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumva ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manzi nsubize iyi kaseti ya Rijun. Rijun urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane. Umusore avuga neza shaho nk'inyanga mugari ariko n'urwicaye. Reka manzi njyane kaseti y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere. Buriya bishobora kuyimagira. Yeah. Tuka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana ibyanga kubi. Nyuma yabo bari mu buyobe. Nyuma yabo waje. Imwe. Barenze umuhanda. Barenze umuhanda bajinga. Baparitse hano. Stay still. Guma hamwe. Guma hamwe. Alright, I'm gonna get us out of here. Just Nyagasani. Dore ahantu baparitse. Ikigoryi kivayo cyabakurikiye. oh shit. Mu ishyamba. Are you okay? Meze neza. We can get out the back. Viramo inyuma. Avira inyuma mu modoka. Baparitse ku giti. Ni yamani zirebera idahumbye. Vayo gaki. Naga karashika kashaka ko bacikana kamukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza. Akureno. Yabakurikiye. Bano binjira mu ishyamba dore nguriya haduyi. Oh shit. Get out of here. Tuvana tugenda. Meet by the video store. I got a deal. Urabizi we tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kasete. Mukobwa ciao. Usere no wacukwe. Yara gukurikirana kuri investment mu ishyamba yakwabetse. Yabakurikiye sasu. Sasu. Shaka ari umupfu. Cyometse. Bimeze bite? Ukwisha kondera kama. Gonga igiti kirashaka kumwica. Tururi. Ciao. Sara kwepera hakuno mu ishyamba. Yara kwisha ibiti.
hano habuze gato yagiye kiramushaka ari umupfu ni igishuti cye grenade wapi itunda biranga nabi acaho ewana ndamukwebye tu ndamukwebye azansange mu gatsata ewana gerano hano nta muntu abona ari hano ari kugenda kumugonga shene turori uwo mwishyamba ya kasete dore ngarayita y'abandi ikubita hasi kasete arayibona ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya Kenge Kongo ayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri kuburyo abona yandipfira aza gukora kasete y'abandi cyo umusore kikaba cyanje ngo uri kuserebeka kikaba cyanje habuze gato parika hano kigabo ntago gipfu kivayo nakibara habuze gato vayo hano utwe hano kira mwishyura umusore kureba hejuru ya modoka igiti kiracitse ya modoka ibari hejuru vayo ya modoka arayibona vayo bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya kigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga hiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bya shaho ni bibi ni urwicanyi nk'ubwo ko yanshakaga hiki sani rayiti bwije dorari Juni yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega ni motion picture baje kugaragara kurino uyavayo ari Juni kureba kuri liste y'abantu bamwambuye amura kuri liste y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga gira umunwa wawe warundembeje Let's see here. Reka turebe hano. Wana ari Juni? Charges. Ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe. Mama, kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma. Oh, that's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe. I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni. And your rude phone calls. Telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe ngo ndagutwara isambu. Can you snotty little? Ngiye kumukubita ruwinji ari Juni bari bamwishe. Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza. Nago narangiza iryo jambo. Imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi. Nago cyapfuye. Atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza. Not bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madantuza. Reka dukore. Ko nabicanye kugiye kubwira reka twicane nakubwira reka dukore. Kibatunze. Changano. Chango. Betse. Cyumano gutera. Nangara mu box. Hey, sani rate barayisenya. Uretse. Bana yagiye n'inyende. Ari Ju. Apfuye. Sani rate bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson. How fucking stupid you are, man. Man, uri kigoryi maniga. Oh, she's not a bitch. Man, unjehe. Like this girl. Come on. Man, ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hoe manipulating your sorry ass. N'ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe. Talking about, man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabina bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu umwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Cyo mbere kimubaza ngo umbwiye ngo ntumukunda. Katurori. Kore. Sani rayiti bayifinatiramo. Bamena video bamena ibintu hano. Uretse. Jerry. Bose nabikanye by'umyuga, by'umwuga. Ko kazi kabatunze. Urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Niba gukina n'akazi wakina n'umushahara. Sasa babicanye nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana ntabwo bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ariya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse
asanga ikigoryi hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika umusore yarakizinze bari muri Sunlight bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime bara hirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana ikijombye icyuma Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Cyo nashaka gukora no gutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngasha mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda magaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Mani, tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Mary. Ndi hano umusore disera cyegereye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndani imbere yawe mwana. Uri kubwata imbere kuri dock. One-on-one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe kwa ibisasu cyabifashe cyane bikurura agiye gucika katurori umusore yiyambura ibisasu arabisiga Shishen katurori bakawai bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi no ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13 ndagiye kuri Sunlight hakuno dore kagakobwa kamukurikiye ariko shera ari hehe kandi shera ni wamushimuse ndi hano yego komana ratuzongera uncimute kiraho limousine iraparika beze bite Koja mwana wa waje ni muzehe Nishi ni izina ry'Iyapana abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi Shaka Kicukiro bamutunze imbunda umusore dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika injiye haturika yapanye kurasa subira muri Sunlight dore ngaraturikiramo oya yaturikiyemo nuko byagenze ararangije akazi ariko nuko byagenze agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha uzi imvune zibamo yeah. Zabaze DJ Dira kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera mujye mubahenda mupfa kumva ari mijwi rya roke mujye mubaca menshi nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho cyangwa ijwi rya Savimbi izo ni filime ziba zihenze ku isi ari John ndapfuye butamusoni biragenda bite ari John na Patrick nuko byagenze tugaruke ku ishuri ntabwo nabyizeye My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sandagera umva makuru hano. Ati reba papa wawe yari yaceranye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera amafaranga. Ari ukina filime imwe mu nsheri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Bari abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nsheri yarahanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. Just get away from it all. Skipper? Skipper we azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagari we. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we. Akabi naho kajya uracyari onje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey. Okay, none twigendere twarasha. Bimeze gute icyuki. Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabi ntaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashe niwe mutabaye kuko ubushyuye ntago bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse.
ari kubibwira umukobwa ubundi njyewe We're gonna disappear or what? nje nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana ehe ni nuko kagenze yari kimomo yari kirabiranya yari shasha yari miseke igoroye abamuzi ntibamumugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ndaje dukomenyeza yarawe barakinye politike cyane bayabaye umusirikare bino nk'ibi Hunter biography yiwe uyikeneye ndakuringikira link ushobore kusoma biography yiwe kuba yarabaye umusirikare jewe fine jewe sishobora je kuza ngaha ngo nze kuvuga ngo wenye nazobibisigurira kuko numuntu yari nyene erega dushaka tuzovyemera ariko yabanje kubisigura ntituzovyemera atarabisiguramo Deja kwanza Deja azobisigura mbere yuko tuvyemera urumva umviriza ndakubwire Esther jewe narabahaye ikizero kandi ikizero canje ndabona yuko nta handi ishobora kukijana kuko ibyo ndiko ndabona ntarose abo dufatanya kugira dushobore kuzana impinduka nta kintu nabahaye ikizero banza ubahe ikizero banza wiyemere wewe nyene ikizero abantu ntazimo wakoko ababemera ni benshi mugabo ntubona ifatiro urumva ntubona ifatiro ngo haguruka no aturagiye mowa nyemerera ndagufashe kwishura ego mbo mu bisanzwe ico bita revolution abantu birevolta n'abantu bababaye rero uyu mukobwa Esther nimba atabona impamvu oya gusacha imamanda naho wacecetse kagenda naho mwashitsetse murumva bano bantu ntibariko baradusubiza bano bantu ntibariko turagusubiza reka ndagusubize teka wewe nizere yuko aho bakubaza bati utoye nde nizere yuko wewe nyene witoreye mowa sibyo baguhaye abantu batatu gutora mowa amubona uri kuvuga ngo turacecetse so I don't understand man agenda ndacafisa kanya ahore na rugamba naceceke dumo okay na rugamba naceceke rero tuvugane na mowa rugamba ceceka mureke rugamba bimeze ko na rugamba na Hunter mwese ceceke no batoye Okay, heme, reka subiza. Oya, reka subiza. Mwavuze, reka subiza. Okay, reka subiza. Jewe nivyananiye. Nico baragira ntage gusa gatoya. Amasegonda 3 mowa muriko muragira deba yo guhara ibintu mengana ma no sense. Umenga ni debit ashaka guhera ari guhara gusa atakintu kirimo. Umuntu ashoye kwishwika ikibazo nacishure hama abandi babandanya sino muri cyo kibazo ni guharira byonyene tawa muragisubiza igihe mo wazoba yavuze ati cananiye jewe ni cananiye nakubwiye abantu yo bariko baragira revolution barafise ibintu badashobora kuza ngo ariko ariyerekana kuko kumvo ziwe muri ivyo rero numwana wanje wo kuvuga nanje uretse gato mama nakantu nshaka kongeraho Esther ari kuvuga ati twebwe tuzamushyigikira gute tutamuzi kandi ni ibintu bimakinga sense yes yaje na FNL akavuga ati yewe ngoma nje Bujumbura yenge je agatogo hasi bakamubaza ibibazo akabyishura akavuga ati abakeneye kugira ngo oya mo wavuze reka suze nanje wavuze fine rindira ati mamanda in minute gusa reka mvuge please wavuze ego sawa nagwaye umwana munini sawa chimamanda umwanya umwe umunota umwe umwana munini umviriza ndakubwire nibaza yuko bayaga yarabyishiye kw'ibyo nihagera yuko mumubona muzomubona ariko tangura mwebwe nyene mumone yuko mukeneye gutabagwa hanyuma nabo nihagira yuko aza kubiyereka azoza kubiyereka jewe nico nahise mbona namahite sinkuciriyemo twe dushobora no kubibona urumva ariko tutariko turamubona ngo tuvuge twamubonye ntidushobora kuvuga twogonyora hem muhore subiza okay ndakumutinga banze mvuga hora ndakumutinga nyine yes tagaruka ngaho tuvugana gato garuka umuture ngaho tuvugana gato
Ndakumva. Okay. Mu majambo make kino kibazo bagije na Janine uyu mwana hano umunyarwanda kare yari yabagije nkuko nyene exactly ico rimubatse. Jewe ku gisubizo canje singomba abantu mwebwe babata mu kaga bababisha ngo mwikureho ngo CNDD-FDD ngo yikureho ngo muze dukorane bande we hey good how so rero Esther naho tugo twavuga bino bintu ndakeka yuko turi muri training yo guhindura mind y'abarundi bumve ibintu mugabo ndakubiye Esther aba bariko bavuga ngo bagomba guhindura CNDD-FDD ntihagire n'umwe ukurikira bose ni aba fake uri kubenanje uri kubenanje rakujya ndakumva Chimamanda ndi hano arashaka kutubera Kayumba Nyamwasa yagize kijani Chimamanda uravuze ngo bose bagomba gutembagaza CNDD n'abafeki umvaze Kayumba Nyamwasa yafashe intera hamwe zose azishyira hamwe ati tugomba gusubira mu Rwanda ariko mbere yuko dusubira mu Rwanda mureke dukore groupe nini dutoza amafaranga baratoza bagera kuri miliyari y'amadolari barayamuhereza Kayumba Nyamwasa atangira kuguramo amazu yiteza imbere arazababwira ati u Rwanda rwariyubatse sha ntago oya musachi Mamanda ubu yaragaramye ngo muri kuraza kumanura hanyuma kandi ibintu twabajije mushaka muvane y'amaso so wasanga nawe bashaka kutubera Kayumba Nyamwasa ibintu bikeneye bigiye ya bazumvirize nawe gato okay bazumvirize gato okay jani nikomeze Kayumba Nyamwasa yaricaye urumva ati FDLR yose mu nyoboke ubu ngubu tugiye gukora umutwe witwaje intwaro wa danje Kagame turamumanura turamuhubanura kandi turamwica urumva Kayumba Nyamwasa yarahitinze araza abanyarwanda majoro ngo agiye gutera u Rwanda nanone akuretinga groupe dore niki cya Korode Barame kirimo arakuretinga amagurupe abantu barinjira Chimama bagera muri miliyoni z'abantu urumva bariya ba Finatunga bariya ba Mukanyiko bariya bashaje barayobotse barayobotse Kayumba Nyamwasa na Padiri Ndahimana urumva nuko batoranya amafaranga baratora ngo yo kugura ibikoresho yo kugura imbunda ngo gwiki induru ziravuga ngo bagatangira kujya bafata twana turi mu Bugande turi muri Kongo agiye gufata u Rwanda urumva batora amafaranga noneho bakajya bayahereza Kayumba Nyamwasa amafaranga amaze kugera kuri miliyaridi y'amadolari papa arababwira ati mureke mbabwire ati nta wahirika Kagame ati uya mugabo yariyubatse ati ngembanye y'amaso intambara yarabaye mu magurupe yabo bigera no hanze ku buryo ubu ngubu ariyo mpamvu reba bose bagiye bacamo ibice Mukanyiko ari ukwe Finatunga ari ukwe n'ibindi byose biri ukwabyo Padiri Ndahimana ari ukwe urumva yafashe ya mafaranga yakenyerera ibindi nabyo birarindagira ubu niho byahise biza gukariza umurego rero kuri social media amafaranga cyane amakuru mufite mujya mwumva mbabwira ni mwitondera aba bantu baba bagiye kugira ubwapfa Ndahimana uri kumva bino bintu Esther uri kumva cya kibazo wabaza so ubwo rero ngewe bamudusubiza kweri nk'abana dukwiye kumva ibintu neza none Esther ibijyanye narimo avuga urumva ibyo bihuzizanije nabyo uri mu byumva so mwirinde rero ibi bintu by'abantu bavuga ngo ntago bagaragara ngo urumva ngo bonga ibintu byabo babikorera indani mureke kuri ntimutubwire impumyi murebe M23 twirwaneho tuza abayobozi bazo
tuzi ibyo bakora barigaragaza ku matangazo bafite Janine wewe iki kibazo sina wewe wokinsubiza siko oya ntabwo nisubiza abarundi nkatwe reka bagufashe wowe niko uratangura Janine uko ariko no kuri bamureka kutugira impumyi niyo mpamvu tutazoba reka kwishura neza ntabwo ariko barishura neza jewe nanka kwishura neza nagiye samakidane ni mumuhe basi Rugamba nawe yishure Chimamanda Esther Janine ka kwishura neza none kubera iki je ndabasaba umwanya ntimuwumpe basi abantu iyo bakiri mu nteguro si ibintu byose bashobora kwashiraho ka rubanda na M23 tubona uwo munsi hariho ibikorerwa mu ibanga ariko mu bijanye no gukangura abantu bavuga ati bagabo turiko turatwagwa nabi turiko turagirirwa nabi naba duhindura ibintu ariko icambere guhindura imyumvire mayi wewe Rugamba arabikora FNL yaje banza uhore bro sinigeza ko yaje yiyemeza tugiye ngomba ngende Bujumbura ni jewe kwasa gatogwasa bamubaze ikintu cambere ndiko ndababwira banza uhore unyubahirize nkuko nana nakubahirije okay oya utanguye ngurumva ngo ni mu kinyegero ivyo byo rudashaka ikinyegero tiyemeza hanta hano hantu natwe tuhahagarare kabisa ikintu cambere ikinyegero ntuzu tubwira bro ikintu cambere kihari uko wifuza mutanga banza uhore uraza kuvuga nawe je unumwanya w'iwanje nasavye kasi wawumpaye Rugamba ariko sinkuciriyemwe bro ntudufate nk'ibirofa kwe ngo kuburya abarundi ngo twoje hano ngo turamaga ngo nyene ngo tuzingira tutazi ngo mbega Esther utagiye ukiteguriye neza none umuntu ariko aza kutuvuga iki jewe naretse nta muntu umwe nigeze nshiramo ni muntu ndeke mpeze kuvuga hama muravuga twishura nabi Chimamanda ntutuzite Esther ni mumurindire basi na wa hemwe hinge meswa ninde gatoya Esther mutsuru Esther Chimamanda ntibariko baradusa Esther basabye umukuru wabo Chimo hinge muhore gatoya hano ntabwo turimo kugongana ngo abarundi ngabanyarwanda nibiki kandi karigenda ari yamuje kuzamura mugabo ngizi muhwe ndakuzamura uyu Janine yakubwiye ibintu byumvikana sinzi yuko nimba mu mutwe wawe hakora neza ivyo wabajije byari mu gisubizo cya Janine sinzi ko mu mutwe wawe hakora neza Janine yakubwiye ati muri bikijya ibya Nyamwasa yaraje abeshya abanyarwanda ni mu muze mujye hamwe tuza amafaranga dukorera hamwe aho by'abanyarwanda yagombye kukubwira ngo aba bose bavuga ngo abarundi ni muze turwane CNDD FDD batagaragara bataboneka atavyemezo dufashe ni muji wabo ariko wewe urakoze mowa rero mowa so Esther umbaneze wowe uri mushaka gufightinga Janine ngo no munyarwanda nashakaga kuvugira aba bantu ntibakugire nk'akayumba Nyamwasa cyangwa nka padiri none Chimamanda kugira ntago umuco neza ku bintu Janine ariko arasigura nyemerere amasubira 30 kandi seconde zonyene seconde ndazi gusabye hinge gato mbira nikuri kumana Esther ngato ya muhora gato so Janine ntuza Esther before they could fighting Janine yareka gusubiza ico wewe wabagije ubwo kinsubiriyemo nciye ntahura neza so muragura n'abantu meta bana ariko hano rero Chimamanda bro madana arikubwiye yakwishuye neza muriko murumva rero abarundi mwese yo muva mukagera ntindufati ingingo yo gutangura kwamagana CNDD tutarabona uwoca hasubira mu gihe yo bari katubwira gitemba tutaramubona mowa turakwamaganye ntituzobakurikira tutarababona reka Rugamba kubwira murakoze cyane reka Rugamba Rugamba murakoze cyane jewe ndabinginge aka kanya mu ndeke mvuga icimviro canje iminota 5 murekere iminota 5 yuzuye sawa murakoze cyane umuvugiramo kera mu mano murakoze cyane ikintu kihari uko ama revolution akogwa
hariho ico no kwita formule fondamentale nuko abantu baba bababaye hama basangiye umubabaro bakaja hamwe bamaze kuja hamwe bagafundika ico gukora bamaze kugikora muri bo bagatora umwe ashigwa imbere akabayobora hama akabafise ico bita agenda bagiye gukorerako nimba Burundi bavuga toke Uburundi butwawe nabi turavyumva abo bantu babona ko butwawe nabi baja hamwe bakimvira twobukuraho gute mu matora ntibishoboka amatora barayiba hama ushinze umugambwe ntibikunda barakwirukako bavuga okay hageze dukoresha inguvu canke dukoreshe manifestation ubwo buryo abo bantu babumvikanyemo bakabukora muri abo bantu nyene bahuje ibitekerezo n'ivyiyumviro nibo bahavura bagatoramwo umuyobozi hama akaba bafise agenda shasha yo kubaka igihugu kigendera ku mategeko cubaha uburenganzira bwa muntu kandi bakaba bafise projet yo guteza imbere igihugu na cyane ico no kwita mu gifaransa bafise vision byo kuvuga ngo nimba umunsi dushobora kwamagana ibitagenda neza tuvyamagana kubera iki ko yari ibintu bihari ni ibintu bifise fact umunsi tuvuze ko abantu banyuruzwa tuba dufise amazina y'abanyurujwe n'ababanyuruje ivyo nibaza nta guhuguza kurimo jewe nta muhari singenda kubwira ngo je ngwino ngo je ndi ngaha ce ndi he oya gusa ico nshigikiye haba mu Burundi muri kahise kuvyabaye naho ivyo bagiye guharanira bizeza ko bashaka Uburundi bw'abarundi bose atevyo bagezeko nabone mu kugenda mu kugira iyo revolution yabo hagiye umwe ntibagiye baza aho bahurira baragenda bahurira ahantu basangiye ibibazo barahavura watanguye n'inyangoma ntiyahavuye ngo ashike ngo ayobore uko byagenze ntiwobimbaza ariko kubakurikira amateka murabizi nuwo gwasa muvuga siwe yatanguye FNL Paripe Hutu ya Gahutu Remi niwe yitanguye yaguye muri Tanzania rero babo barede tabara bafise projet nziza bakaguha ivyiyumviro vyabo kumvura bijoininga hama urashobora kujoininga utumva utabijoininga udashizwe urashobora kwiyumvira hahandi uzoburose abo muhuza ivyiyumviro uvuga ati iki kintu kirakwiriye gukogwa gikogwe ariko vyo kuvuga ngo mbega ngo ninde nta igihugu umwe wese nta munyagihugu asumba uwundi igitandukana ni ivyiyumviro uzoba afise projet nziza agasobanurira abantu bakamwumva bazojoininga hama ibijanye na revolution yo gukoresha imbaraga ntabwo bikoregwa kuri TikTok ntabwo bikoregwa kuri WhatsApp ntabwo bikoregwa kuri YouTube meme nabo baho hakujya muri Kongo tubabonye badutse bagarutse muri iki gihe round 2012 gihe batsindwa baragiye iyo bagiye nta rumwe yarahazi bongeye kwiyubaka mu ibanga ryabo hama baragaruka barakora akazi batangura gushira mu ngiro ibikorwa vyabo rero abamagana jewe kuri kubwanje uwamagana mabi naho yobavugisha umunwa gusa je ndamwita intwari gusumba ubishigikira kubera naho abantu n'usiba kuja gutora ko abagiye gutora ubusa je ndamwita intwari kuko abayerekanye ko ivyo bintu atabishigikiye ariko rugamba tuganire gato ntabwo kiri mu jambo ntuze M23 agiye mu ishamba imaragiye kingana gute itaragaragara M23 yaragwanye 2012 iratsindwa imaze gutsindwa irahunga ihunze muri iyo myaka yose kugira igaruke 2021 nta rumwe yaraza hirya okay ikibazo cyambere M23 igwana muri dio 2012 uvuze yoba yafashe ubuce ubwahe wobuze yari yarafashe Goma okay ntuze rezitabara urayemera icyumviro cyabo ndacemera okay rezitabara yoba imaze gufata nk'umuji agacimbiri umutumba wa Burundi ntawe irafata na CNDD-FDD yobe ntigeze ifata ni komine rimwe ibiri byakarigenda Okay. Ariko baratanguye intambuko ya mbere. Naho byo bananira ntaragira ko tubagaya. Bo baravise na gitoya bakoze. Ariko twe turacavuga gusa. Okay. So, irari tabara. Sina kushigirira. Yenda leo uza kuyikorera kuri TikTok. Ararushye. Okay. Urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari. Ubwo se ubona azaza warahaye.
narangiza uzakira urumva bizava iki nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi so guys tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye tekereza mu buzima bw'iwanyu hello guys nk'ibisanzwe ni Mugisha nyawe ndabashubuje cyane mwemesha ko ino YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wege kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye so rero nawe nimba uri mushya kuri ino YouTube channel kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi kadutangiye n'isomo ry'uyu munsi so ako guys hari akantu njya nkomeza kwibaza uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirirwa ukigira mu kazi urakoze umushahara wa mbere n'urugero ukora 30,000 ukora 30,000 nko wagafasheho n'ibyo bitanu ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo aho uravuze ati ubwo mbonye amafaranga bisemba umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart ibintu n'ibyo rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi byose ubwibagirwa nshuti yanjye sinibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe kaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahari narangiza uzakira urumva bizava iki nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi so guys tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye tekereza mu buzima bw'iwanyu mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo nta kintu utekereza icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye guys tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha nshuti yanjye ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye uzi se ejo bizajya bimeze bite ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye gusa noneho wagana he n'abagufashaga babonye udufaranga ugahita ubivumbura guys duhinduresheje kabisa duhinduresheje so nari Mugisha nyawe kandi hasi hano subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho ndabakunda cyane ciao ciao urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahari narangiza uzakira urumva bizava iki nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi so guys tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye tekereza mu buzima bw'iwanyu hello guys nk'ibisanzwe ni Mugisha nyawe ndabashubuje cyane
mwemesha ko ino YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wege kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero nawe nimba uri mushya kuri ino YouTube channel kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi. Kadutangiye n'isomo ry'uyu munsi. So ako guys, hari akantu njya nkomeza kwibaza. Uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri, rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirirwa. Ukigera mu kazi urakoze umushahara wa mbere n'urugero ukora 30,000. Ukora 30,000 nko wagafasheho n'ibyo bitanu ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo. Aho kuravuze ati ubwo mbonye amafaranga misembe umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart ibintu nk'ibyo. Rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi byose wese ubwibagirwa. Nshuti yanjye sinibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe. Kaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahari. Narangiza ngo uzakira urumva bizavayo. Nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu. Mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mwituza. Nta kintu utekereza, icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha cyane. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye gusa noneho wagana he n'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura. Guys, duhindurishije kabisa duhindurishije. So nari mugisha nyawe kandi hasi handitse subscribe ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahari. Narangiza ngo uzakira urumva bizavayo. Nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye. Tekereza mu buzima bw'iwanyu. Hello guys, nk'ibisanzwe ni mugisha nyawe ndabashubuje cyane. Mwemesha ko ino YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wege kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye. So rero nawe nimba uri mushya kuri ino YouTube channel kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi. Kadutangiye n'isomo ry'uyu munsi. So ako guys, hari akantu njya nkomeza kwibaza.
uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirwa ukigera mu kazi urakoze umushahara wa mbere ni urugero ukora ibihumbi 30 ukora ibihumbi 30 nk'aho wagafasheho n'ibyo 5 ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo aho uravuze ati ubwo mbonye amafaranga bisemba umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart ibintu nk'ibyo rwose kuko tekereza ubuzima uvuye wanyu mubayeho ejo bundi byose ubwibagirwa nshuti yanjye sinibyo 5 nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe kaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahaye narangiza ngo uzakira urumva bizavayo nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi guys tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye tekereza mu buzima bw'iwanyu mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza ariko se wowe yibonye amafaranga mu itungo nta kintu utekereza icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye guys tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha yanjye ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye uzi se ejo bizajya bimeze bite ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye gusa noneho wagana he n'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura guys duhindurishije kabisa duhindurishije so nari mugisha nyawe kandi hasi yanditse subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho ndabakunda cyane ciao ciao urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari gusa ubona hazaza hawe ari ahaye narangiza ngo uzakira urumva bizavayo nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi guys tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye duceri wabafasha kugakemura mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereye tekereza mu buzima bw'iwanyu hello guys nk'ibisanzwe ni mugisha nyawe ndabashubuje cyane mwemusha kuri YouTube channel tubaye ikaze nk'ibisanzwe nkuko tugenda tubigisha utuntu n'utundi ku isomo twiga icara wege kubo twatangiranye murabizi ukuntu bigenda tubungura utuntu twinshi tugiye dutandukanye so rero nawe nimba uri mushya kuri YouTube channel kandi wasanditse subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona update umunsi ku wundi kadutangiye n'isomo ry'uyu munsi so ako guys hari akantu njya nkomeza kwibaza uyu munsi uvuye mu cyaro iwanyu muri abashomeri rimwe na rimwe mujya muburara cyangwa se mukabwirwa ukigera mu kazi urakoze umushahara wa mbere ni urugero ukora ibihumbi 30 ukora ibihumbi 30 nk'aho wagafasheho n'ibyo 5 ngo ubihereze mu rugo uzi ubuzima barimo aho uravuze ati ubwo mbonye amafaranga bisemba umukiro nakoreshaga gatushe ngiye kugura smart ibintu nk'ibyo
rwose kuko tekereza ubuzima uvuye iwanyu mubayeho ejo bundi byose uhise ubwibagirwa. Inshuti yanjye si n'ibyo bitanu nubwo cyaba igihumbi ariko ukakibahereza kikuvuye ku mutima birabashimisha pe. Ngaho urahembwe ugiye mu bakobwa mu kabari ubwo se ubona ahazaza hawe ari ahahe? Narangiza ngo uzakira urumva bizava iki? Nta kwizigama kurimo mbese nyine ibintu byawe byose ni ukwishimisha nta kindi. So guys, tujye tunasishoza umenye ngo nimba uvuye mu rugo hari akabazo kanaka mu gihe ubonye uduceri wabafasha kugakemura. Mu buzima ni ugufasha nicyo abantu baba babereyeho. Tekereza mu buzima bw'iwanyu mama wakora ibishoboka byose akihiringa nubwo waba warwaye akavuga ati agomba kugaburira ibiryo birimo agasuku umere neza, ariko se wowe yibonye amafaranga mwituza nta kintu utekereza. Icyo ubona ni uko wowe wishima ukinjoyinga uko babayeho nta n'icyo biba bikikubwiye. Guys, tujye dutekereza kabiri ko nimba uzi ko nawe uri kureba ino video ibyo bintu bikora ni ukuri rwose isubiyeho pe. Nubwo cyaba igihumbi ukagikura ku mushahara ukacyohereza mu rugo ukaguramo ibiro bibiri by'ibirayi byo kurarira birabashimisha inshuti yanjye. Ntukumve ko ubonye udufaranga ngo uhite uba umukire uhite wivumbura ku bantu bose mwari muziranye. Uzi se ejo bizajya bimeze bite? Ubuzima bugenda buhinduka ntawamenya bishobora kugera ejo amafaranga wari ufite yashize cyangwa se banayibye gusa noneho wagana he? N'abagufashaga babonye udufaranga ukahita ubivumbura. Guys, duhinduresheje kabisa duhinduresheje. So nari Mugisha nyawe kandi hasi hano subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video za buri munsi tugenda tubagezaho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.